Hi guys, welcome to TFAFAS TV. We are back again with the latest Tisu guys gender goes Zimbabwe, traveling from South Africa to Zimbabwe. But at pa rank manje bisenza ngathi yenza amahembe samba ngakuliphi side awuyibona ukuthi ijikile kuya le lelo kuze edlula phansi kwesiporo webridge ulankinga esingayifuni yilokho lapho kuyaqala khona uba le beat ngizolikhipha ekwinkinga ngiyakwazi ukulikhipha abantu abaningi kanti ngizansi ezitolo abalapha antigama phela lokubabona baba confused vela bakwazi ukuthi even abalibheka manje mabebhekile bayicabanga abona ukuthi ngamasayidi esibuyele kibo general nansi ile. Hi guys, this is General Hospital. We are passing a close through Hebrew, guys. You see that sign, Hebrew. This is Hebrew. Very fit kuyakhala la asendlini sizisana asikuthi ukucabanga ukulimisa bijana bazoma bathi sesingalithola kwesinye isikhathi uphoze ukuphi la lo lapho udlula imoto sengikhangele semboni city emalini uthukala ngabe ibhare but emalini wazodlala Hey.
esinobuda nayo indlela ngenye isayidi le even amalayithi bayahamba ngale sayidi. Nice houses guys, nice houses. La jumpa lezi kula magodigodi. Quality. Ngiyindlela le ephuma ngabo maya even amanye amabhasi yazi ebambu N1 phambili anti into ngisho ukuthi phambili yazi ebambu Lephi sizothenga athi laze iqala ukugijima singakayindi. Izimali zebhoda amakhwanda ndawana noma singakhuluma singathatha abantu bePitoli sihlangene ngathi siyabonga ngala passport isekhaya ikhonda zebhoda kubhale phansi siyabonga noma singakhuluma singahlangana nabanye bazala ngithi Sebuya ndo zonje
ulazi lady bona inkomo Mary inkomo phela yazi ba ibona zigcwele phakathi nanzi yabo ndlela yonke umsebenzi wawo vele abantu bayahlupha yini hayi bayahlupha le bhasi ngiyayirekhodi inyile nanso la uthethe nanso yebo sayidlula bheka imbuzi mametro afuna imali uthathela imali indlela yonke la kodwa abantu basemotweni yazi amboni manje bazaracho guys next what Miriam, how look shereketa yini nga Lefu ziphelele ku-20 khona la Lane yes right Welcome to Pitori. Welcome to Pitori.
vele sekuthathisana lena ethatha isikhathi kuleyawo mina. So welcome to Pitori. This is the Benz. There's the train reverse. One reverse estimate. Welcome to Pitori. Pitori, guys. This is Pitori. So here is the rank. This is a rank. The upper rank. Pitori, guys. Pitori. The upper rank. No, but pinda so. This is a rank. Again. Check with it. Kulabo Intercape kuhle lo. Ngazi ukuthi sirenka kwabasa renke lapha. Usho sirenka phambili. Lapha uthi hayi lapha kulawo lokho lawo. Last time lesa singene kuyagcwele amabhasi. Ndiyakuthi checka ngali side yalawa la. Rank tapa rank pa Pitori. This is police station. No, says Grace, Grace. Alawa abantu la. Ibontile lithi njani kudala la yoku esendleleni. Leli, ubheke kahle lo. Rank guys, Pitori rank. For record. Yeah. Okay. Sesiphume Pitori, takubuda Pitori, takrowa pasi. Safari is too much. Hi, just Yeah,
Akahluphi nje uJozi ngabe ngimshilo. Akahluphi nje uJozi usengcoleni. Ngitsho ukuthi bona bagayina 200 enye imali yasala lapha ande kangikhona eborder ebhoda kuthiwa wakathola eningi wayekhuluma ngaphe-70,000 manje bona mangawuthi uyakhipha 80 futhi ukuthi bona bathatha 200 kuphela so kunzima ukuthi bayithathe leyo mali yinto ekhulunywa nguThutsi